muraho neza, turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Murabizi turakundana, ariko mu rukundo tugira tugenda twungurana ibitekerezo. Nyuma y'abakoze subscribe turabashimira, n'abatarayikora mushatse mwahera mukayikora. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali, mwese twabasuhuje. Ni rwa rugendo rukomeye kandi rutoroshye, ariko tugomba gutsinda kubagezaho amakuru mashya meza kandi ku gihe. Turongeye kwerekera muri Congo. Muri Congo inkuru ikomeje kuba impamo, inkuru ikomeje kuba mbi. Ikintu bita intambara gikomeje kubiyogoza muri Congo. Ni Congo yose, cyane cyane mu burengerazuba cyangwa se mu burasirazuba. Mu burasirazuba bariyo, ariko wagira mu burasirazuba intambara, amacakubiri, inzangano, ubwicanyi byigize akari akajya he. M23 niwe mutwe mukuru, FARDC nta mahoro, cyane cyane ko ibibazo byayo ari ibyitera. M23 bakomeza kwihiga, banahiga abaturage babo, nabo nk'abanyagihugu bakirwanaho. Niko gufera mu mutwe wa M23. Ibyo intambara ni inkuru imaze gusaza. Umvishe ngo umuntu wo muri M23 yasize ubuzima, cyangwa se muri FARDC, cyangwa no mu yindi mitwe yitwaje intwari irwanira hariya hantu, arifasha cyangwa irwana ku ruhande rwa M23, cyangwa se irwana ku ruhande rwa Congo, bumva ko ari ibintu bisanzwe. Ni ku bw'ibyo Rushuru imitwe ibiri igize Wazalendo yasubiranyemo, ipfa imisoro itemewe. Urebye ibyinshi bibera hariya biba bikubiye mu ifaranga. Akenshi urebye intambara ziva hariya hantu usanga ari amashyamirane, cyangwa se ari inda nini ku ruhande rumwe, cyane cyane ko abarwana baba bashaka amaramuko ku rundi ruhande. Nibwo uyu munsi bakubitanye hafi yo kwicana, bafite imisoro. Ngo byifashe bite, bihagaze bite? Rucuru imitwe ibiri igize Wazalendo yasubiranyemo, ipfa imisoro itemewe. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, tariki ya 26 Ugushyingo, mu mujyi wa Kibizi hariya muri Congo, Kibirizi, bahakubitanye hafi kwicana. Muri sheferi ya Bwito, muri teritwari ya Rushuru, habaye imirwano hagati y'imitwe ibiri y'inyeshyamba zigize ikiswe Wazalendo. Amakuru yatangajwe n'igipolisi avuga ko iyo mitwe ibiri y'inyeshyamba yarwaniraga kugenzura ahantu ndetse n'imisoro, ari iyoborwa n'uwitwa Kasuka, n'undi uyoborwa n'uwise Komanda Ruge. Ubwo barasanaga, byibuze umwe mu bagize umutwe wa PMF yafashwe n'amasasu ajanwa ku bitaro. Umupolisikazi wavuganye na Kivu Morning Post dukesha inkuru yagize ati, hari ahagana saa 11 z'igitondo ubwo twumvaga urusaku rw'amasasu kandi menshi ahagana ahari inkambi y'umutwe witwaje intwaro Banguruma, ku gasozi katari kure y'ibitaro bikuru bya Kibirizi. Uyu yakomeje agira ati,
hashize igihe imitwe ibiri irimo uyoborwa na komanda Ruge n'undi wa nyakwigendera Kasuka irwanira kuyobora agace no gukusanya imisoro itemewe ku musaruro w'ibiryo uva mu mirima ya Kayenda. Ituze ryagarutse nyuma y'iminota isaga 20. Abapfa bari bapfuye n'ibyangirika byari byangiritse. Imirwano hagati y'imitwe yombi ngo imaze kuvugwa inshuro zirenga 3 nizo zizwi, haba hari n'izindi nyinshi cyane. Mu Kibirizi ahantu bivugwa ko M23 ishobora kugera igihe icyo ari cyo cyose. Izi nyeshyamba za M23 zihanganye na FARDC cyangwa FDLR n'indi mitwe igize Wazalendo ngo zaba ziri mu birometero nk'icumi uvuye Kibirizi. Ni amakuru tuba twakoranyije ku binyamakuru bitandukanye. Bwiza yanditse n'ibindi binyamakuru byanditse. Ni Ibiro TV, turabakunda. Nimudukande subscribe nimba mudukunda. Ciao ciao.